Karbi ang long autonomous council chokamara songa me pipolonia long si duji kachisik kacitang kiceng. Ingko the troxy ang dengjeng ka zonel Karbi Youth Festival ington det api adimak long along kapang tirasay kedeng. International Karate Championship along thari Suniram ingti gold medal kilong don abang puapan di mahasa umbrang solong alilalon pen kang thum karni. Kardom Karbi prime time long peneli junaliti mungpi non birtang ton pen arjuik tha. Karbi ang long autonomous council chokamara songa mepi phai kuning koira player ni pen nini phulonia long si paduji. La so apartment non hejong tangkring tidika mamai seng pontang lo pusi nilituma pherang ki pen ladak birtanang pale. Karbi ang long autonomous council chokamara songa mepi phai kuning koira pli la pening koira phorni nini jai mek pen phulonia long si paduji. La so apartment non hejong phulonia revenue ARO tarun ingtia phan mai phula pen kongchun bang arpo munin nursery phan batsi ingkring tiripia me seng pontang lo tiripia me kiseng along council chokamar asong me pu sarthedera kongchun bang rup sing ronghang tun me pu ranjit teronatum chitong dun jiman autonomous council employees আছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে যেন এইটো মিটিঙত যাতে যেন তেখেতসকলেও ইয়াত হেৰি এটেণ্ড হয় আৰু আমাৰ এমপ্লয়ি যিমান প্ৰব্লেম আছে আমি তেখেতসকলক একেলগে বহি আমি কিছুমান প্ৰব্লেম ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম আৰু ইয়াতে সলভ কৰিম বুলি আমি চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে সকলোকে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইনভাইট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে যেন জেনেৰেল কনফাৰেন্স কালাৰফুল ইয়াত মানে হয় তাৰ বাবে মই ৰাইজক বা আমাৰ এমপ্লয়ি যিমান সংগঠন আছে তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ Ingkoira troxy ang dengjeng kha hawar Karbi sinimso rongaje judeta phi adim aklong along prenify cricket thomani kapang tirasai kedeng la solong jengkha zonal committee Karbi Farmer Association la pen kheroni tiji siatum chelangsi kapang tirasai ka pachun pona birta kheroni pen special correspondent mohon teron pen kat news sa yamalong birta nang pele Kidamtang prenify pho pen niphaner kep anion jengkha hawar Karbi sinimso rongaje ingsamjin mesen pen talon pon Labang sukatalon pon along arni arwe tangka mahakadure ang bong pensi rong aje chun ponlo. Lapen hong jai mate stage kadure pen ajokta isihini kecepati asonta tiripia mai kapin khadateng pachun ponun edetlo. Suri ini rakresir kep anika na baha chengkha hawar Karbi sinimso rong aje chundet pen adimaklong along kechelai ajok pre-nifai kregi thom arni ata prang pen zonal committee kheroni TGC pen Karbi Farmer Association asong atum chelang si kapang tirasai deng pon. Difu police station ki paro angkang difu mentela rong amekar somewhere kramsa so po Augustine kramsa phan police atum pen kinep kang nanga birta card news sa yamalong birta nangle Delai police station pen Augustine kramsa phan lam hoi mate case number 37 2019 under section 1208 447 506 387 109 RPC Rotary Wing section 25 1A arms ek ateng pen nep ingnang si prenify cricket home ani man ke do difu court along pontang lopusi birta ripton long non malom so por phan birta moington pe eksena Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben war saikimi kipipon. La sila sonawar saikimi along ning hangatum ali chuan dunik tha.
Warsai kemi laki ciklu jontro kapan kapamada seke piponji. Lasi apor panhok he pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Karbi Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi lan sa sekachini le thojji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along a brain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along a brain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine a brain lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on Beautician and Cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Karbi Rong Road, Dipu Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo biputot birta along wang tulo. Surihinira Crescent Cap aningka na baha International Karate Championship along thari Sunira Mingti gold medal chipalong dun ajok di Mahasaw District Umrang Solong pre ni phai cricket thom ani KSA di Mahasaw District Committee kong chun bang thari dhan sing tiron penchipatir piponsi Umrang So bus station along Chengpi Parmung si kang thum kani kapadu pona birta JJKSA bari mame puthari Dhorom Singh Ronghang pen birta nang pale Chengpi ki thip kapar mung lapen kang thum kani dun akorte ingjia tum aning karong lapen bom kapang pop ase arjulong si hitikulat pen anta munit chito tun pet si ning arong chipidun umrang so hawar along gold medal kiwan abang hubang phi ave pin lang pojok bangso kang thum kani along KSA di Mahasaw District Committee pen chenglok Karbi Soarlo amai Karbi Culture Society Sominder Karbi amai Amri Ronghang Karbi Hempumukrang Risonim Soasong Karbi Student Boys Hostel Guwahati lapen All Assam Gorkha Student Union atum sitami ning arongaje pen kangthum karni along chitong dun thare Suniram Mingti gold medalist aphan umrang soichi along pen alang lihem boro langlai an Sarmen Singh rohi mojedar agari rong hemso pensi kadokabe alilalon pen thondun Bukulia Municipal Board atum sai ke claim kapang kriya jok Bukulia rong supia lo ke ong dung atawar amokhara atum inghan lang bung atawar kacheleng nang abirta non hejong pherang ke rastom tok bipen birta nang pale Bukulia Municipal Board anggang ke do number 2 balijan terang arong ke damatawar ke kai kita inghan pensi kacheleng nang Bukulia Municipal Board atum pen nang selam pobon bu rat atum tawar cholang piklo bon sitami cholang na Town Committee kilik jut ko kapike rat aphan tini datiti Municipal Board aphan chiki kesi rong arat adon tin tangka masakso chirungsi methang si tawar long le chithok der lopusi ningduk alam the pherang kia thengno ningjepon Towarlo Town Committee long pen sistem ba sarkar long sistem ni litum rabis nange pathogi phanchu ning lo hitanang thok theta da janisi non ni litum la osomar school ki dun pen ka tora joine
la sini litum adon tin ini ya tangka pen cirung si ni litum rabis ke nam sino nada ke thoklo sarkar donta rabin pen la sotoar imesenji aphan nilitum ahin pen tuning riglo ko ana ward iglo lage 2 nong ward 2 number ward di kuliah town committee aglo sidole duden bokolia town committee arlo ladakh ward commissioner ko mai iglo ne mini king tipi angkela bukuliah town committee chairman ne mai iglo ne bokolia town committee chairman ke ne hamsing teron acha bata ya alang litum sita me chini ta haila so toar hengno o boke ita alang litum ladak nang lang si town committee hin ben sita me rabis abis sinang ne trak homni bangla nang thok sita me atwar bang ke helap mesenji kusini litum mining mata ita alang litum nang ke lang le joine pini ke ni litum adon tin tangkas kacirung si ni litum la so toar non rabis ka thok lo Karbi Prime Time manggila pon sekang ton pekla, dume thakme kurwang tu.